gatandatu twabaga i Kayonza n'uwacu Frank, twakoraga amasengesho menshi cyane. Hari umwana w'umukobwa nibutse witwaga Keza, yigaga hano muri Yereka mu mwaka wa mbere. Yari yarasaze, yiruka ku muhanda yambaye ubusa, ishuri yararitaye. Iwabo hari hano mu Gasyata, baramutuzanira ngo tumusengere. Nta kindi cyamukijije, arahari ubu n'umukobwa w'inkumi umeze neza, yakijijwe. Twageze mwabo mu nzu ducomeka senti iminsi 3, akajyaza akadusanga mu cyumba akadukubita, abanyantege nk'iyabaga bakagenda. Ariko iminsi 3 imaze gushira, amen, amen, yarakiza abamuzima. Ubu n'umukobwa w'inkumi cyane. Haleluya. Tuzamurira Imana ubwiza, turirimba umukunga iminota myinshi. None ntibaduhaye iminota 5, ni iminota myinshi, sibyo? ni myinshi. Pastor, nije utambuka, mwebwe mugende gusa. sawa, muzamura ibiganza duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, hey, hey, twongera duhe Imana icyubahiro. Bekinga, haleluya, 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 hey, hey. Nuko Reka naje ntere haleluya. Semeni haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko muri kino gitaramo Imana ihabwa icubahiro. Amen. iyo Reka tuzamure ibiganza duhe Imana icubahiro. Umuntu wese ufite amaboko abiri ayazamure kubera icubahiro c'Imana. yego Tongera duhe Imana icubahiro. Pima. Ndio.